Mheshimiwa, Your Excellency, I love you very much. I love you because you are my son, and I do meet you at do you attend the Central Church, Nairobi? That's where I've seen you more than once there. So you are a child of God, you are my child. Na ndumu manitega. Como wocha garende igane kemira kito buate mangana asiasta chago kwan mono eko era muroje keendre tabo na tunto ko me usena baka kabaito ba meseti go sembarabi baka chikokara magoso maite kangamba wenete kosoa enyomberi ya sa Everin Bearing ngane State House von umwaka ya Jomo Kenyatta akaso inyumberi yo yaringe yo musongo uriyo rengo to colonize akaso kia inherited ko ruwa we do not know na ende ya kabere bakamara ko imoka liba ko mkutano ka bakachikora serie katiba ya Kenya ngayi tata Lancaster House bakatiga kobera headquarter ga bakachikora serie katiba ya Lancaster House wakamana gocha na kia muna karobacha muso koru kali biya wakacha muna bakoroni wakaanza kwa migondo 30,000 50,000 wakaikastore 10 acres 5 acres 2 acres interview byangire gusiraka tuko sabanya sanga kimbiba ande nchoma zongocha na kwana kende kya mangana muwaga wonchora muwaga koranga siasa tali siasa na kwana umurana tali siasa na kwana history mokore kani motebe nga history nasi moniro ke siasa ase abandi mbara bakunga uyongo ntangira rasike umurana tinkwana mangu mata yantakwa abami nto mwensi au mwachire ko tobeli siga ko bakira Nyasaye ngambu ya mono na ndembu ya mono korende mumanyenga mo sabali etera era tobutesie nije mbaririsi anki morogoba amacha rombo timonyore monywe ninje mbange naba muri abane moje manyora maji muyakini muanje ga kimotobeli sibuna muajireiga mamira ni moje momento motobeli sie egere tokoro moyegoyiga ene mere moyo Nyasaye akorire abange tebuweka egento Nyasaye abangire togo getani